Turabasuhuje. Uyu munsi turagaruka kuri amwe mu mateka yaranze kandi akiranga Vladimir Putin. Turibaza ari mu ntoki, ese uyu mugabo wamamaye cyane kuri iyi si ni mu ntoki kugera kuri uru rwego? Mbibutse ko yari N&U The Winner channel yaje kuguhindurira intekerezo, ikabereka kandi ikanabaha ingero z'uko bigishoboka. Wicika intege rero. Начать придется. Ubundi amazina ye yose Vladimir Vladimirovich Putin yabonye izuba ku wa 7 Ukwakira 1952. Uyu ni umunyapolitiki w'Umurusiya kandi akabindwanyi kabuhariwe. Vladimir Putin avuka mu muryango w'abakozi, akaba umwana wa gatatu kandi ni nawe muhererezi mu bavukana. Papa w'umubyara Vladimir Spiridonovich Putin hamwe na mama we Ivanovina Putin. Abavandimwe ba Putin bakaba bakuru be ni Albert Putin wabonye izuba 1930 ndetse na Victor Putin, uyu nawe yaje kubona izuba mu 1940. Ariko kugeza kuri ubu Putin ni usigaye mu bavandimwe be kuko baje kwitaba Imana ku myaka ikiri mito cyane, dore ko mu 1942 i Leningrad bishwe n'indwanyi zo mu mutwe w'abanazi, ingabo z'Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Vladimir Vladimirovich Putin yize amategeko muri kaminuza ya Leningrad, ubisigaye yitwa St Petersburg State University, aho yahize ahagana mu mwaka w'1970 kugera mu 1975. Usibye Ikirusiya nk'ururimi kavukire, Putin azi Ikidage n'Icyongereza neza cyane, ariko mu bikorwa byinshi bijyanye n'ubuyobozi akoresha Ikirusiya. Ikindi kandi wamumenyaho nuko ku bijyanye n'amadini n'imyemerere, Orthodox niryo dini riri ku gasongero nk'idini rya benshi mu Burusiya. Putin nawe ni Umurusiya wo muri iryo dini. Putin mubona akunda kandi akaba umuterankunga w'ikipe y'umupira w'amaguru ya Zenit St Petersburg Football Club. Ikindi wamenya kuri Putin kandi nuko hagana mu mwaka w'1983 yaje kubenguka umukobwa Ludmila Shkrebineva, nuko mu mwaka w'1985 baje kwibaruka imfura yabo Maria Vorontsova, cyangwa se nushaka umwite Masha. Ni nako kandi nyuma y'umwaka umwe baje kwibaruka undi mukobwa maze naye bamwita Katerina cyangwa se Katia, aho hari mu mwaka w'1986. Imfura ya Putin Maria Vorontsova aho akuriye nawe yaje kubengukwa n'Umudage Joris Fansen. Kuri ubu batuye mu murwa mukuru w'Uburusiya i Moskova. Naho Katerina umukobwa wa kabiri wa Putin, we n'umukobwa yikundira ibijyanye no kubyina, dore ko yaje kwiga ibijyanye n'imbyino ziri acrobatique. Mu mwaka w'2013 uyu mukobwa yaje kurushinga n'umuherwe biliyonere w'Umurusiya uzwi ku mazina ya Kirill Shamalov, nubwo umubano wabo utaje kuramba, dore ko hagana mu mwaka wa 2018 baje gutandukana. Vladimir Vladimirovich Putin ni umwe mu bakuru b'ibihugu batinyitse kandi badakunda gushyira ahagaragara ibirebana n'ubuzima bwite nk'umukuru w'igihugu, ariko kandi ibirebana n'ubuto bwe kubivuga byarisanzura. Mu biganiro agirana buri gihe n'itangazamakuru, iyo bamubajije ibirebana n'ubuto bwe, Putin asubiza ko mu bwana bwe yakuriye mu rugo rukennye rwari rusangiye inzu n'undi muryango batagira icyo bapfana habe na mba. Putin we ubwe yivugira ko yabaga mu nzu yabagamo imbeba nyinshi. Putin ngo akaba ari we watinyukaga kuzirukana, ni mu gihe abandi babanaga nawe babaga batinye. Abakurikiranira hafi by'ubuzima bwe nubwo bitoroshye bavuga ko Putin atishimira igihagararo cye, dore ko areshya na metero imwe na santimetero 42, ndetse ngo niyo hagize umubaza icyo avuga ku ndeshyo ye aramureba gusa akamwihorera. Ariko kandi u Rwanda rwahoranye abahanga ndetse na n'ubu bakivuka. Uribaza uti kuki azanye mu Rwanda kandi turi kuvuga Abarusiya na Putin wabo? Ni mundeke maze nsubiza amaso inyuma. Ibituma nibuka umunyarwanda umwe winjiye mu nganza agakurayo umugani ugira uti burya koko ubugabo si igihagararo. Ni munyemerere mbisigure ntyo. Nubwo Putin ari mugufi ntibimubuza kuba umuyobozi ukwiye ndetse akabindwanyi kabuhariwe. Urubuga Top 10 Media rucukumbura amakuru y'abantu b'ibyamamare ruvuga ko hari igihe Putin yari ari kumwe n'abanyamakuru bari mu kazi mu ishyamba, maze bagacakirana n'urusamagwe rushaka kubarya. Akoresheje inkoni yari yitwaje ararukubita koko ndetse biruviramo gupfa nyuma yaho. Ku myaka ya 18 Putin yari afite umukandara w'umukara mu mukino wo gukirana uzwi nka judo, ariko ajya anyuzamo agakina n'indi mikino njyarugamba nka karate, kungufu n'iyindi.
ariko kandi hanze ya politike nk'undi mupapa wese ni kenshi yerekanye ko ari umupapa ukunda cyane umuryango we. Ni umugabo w'amahame akarishye, isi yose iramuzi, ariko iyo bigeze ku muryango we awukunda ku rwego rwo hejuru. Mu nyandiko zimwe na zimwe dukesha umugore we wa mbere, aha yarataga Putin ku rwego rwo hejuru, aho yagiraga ati ntabwo ari abapapa bose usanga bakunda kandi bakundwa n'imiryango yabo nka we. Aha yavugaga Putin. Abakurikirana hafi by'ubuzima bw'uyu mugabo bavuga ko yatandukanye n'uyu mugore we mu mwaka w'ibihumbi 2014 bamaranye imyaka 31. Uyu ni nawe mugore kandi bafitanye abana babiri b'abakobwa, Maria ndetse na Katerina twagarutseho hejuru. Ibijyanye n'umutungo wa Putin biragoye cyane kuwumenya, ariko kandi mu bucukumbuzi twakoze twasanze umutungo uri mu mafaranga abarirwa muri miliyari 70 z'amadolari y'Amerika. Akaba afite inzu zisaga 20 zo ku rwego rwa villa, harimo imwe ifite agaciro ka miliyari 1 y'amadolari, yitegeye inyanja y'umukara iri hagati ya Aziya n'Uburayi. Ku bijyanye n'umutekano, mbere y'uko atangira kujya mu buyobozi yabanje kuba ku rwego rushinzwe ubutasi hanze y'Uburusiya, ibizwi nka KGB. Atangira gukorera mu burasirazuba bw'Ubudage mu 1975 kugera mu 1991. Putin yakoreye KGB ku myaka 16 gusa, aza no kuzamurwa ku ipeti rya Lieutenant Colonel mbere y'uko abasezera mu 1991. Aha yabasezera agira ngo abashe gutangira inzira ya politike, aho yayitangiriye i St Petersburg mu 1996, ariko yaje kwerekeza i Moscow neza yegera ubuyobozi bwa Perezida Boris Yeltsin. Ikindi utari umuziho, buriya nyakubahwa Putin iyo afashaga hari kuruhuka aba yisomera bimwe mu bitabo by'abanditsi. Aha twavuga nk'ibitabo bya Karl Marx, benshi muramuzi, Friedrich Engels ndetse na Lenin. Magingo yawe kwibaza uti ese Putin yamariye iki gihugu cy'Uburusiya nk'igihugu cye cy'amavuko? Mu gihe cy'ubutegetsi bw'uyu mugabo w'icyamamare, ndavuga Putin, ingengo y'ubukungu mu gihugu cy'Uburusiya yazamutse ku kigero cya 7% buri mwaka, bitewe n'amavugurura y'ibiciro ku masoko asanzwe acuruza ibijyanye na peteroli ndetse na gaze. Byongeye kandi ayobora Uburusiya yari ku gasongero k'amakimbirane yaje kugirana n'agace ka Chechnya, yongera kwigarura ndetse no kuyobora uduce twose bafashe, ndavuga abanyaceceniya. Nyuma y'uko Putin asubiye muri perezidansi y'Abarusiya yabayoboye neza. Ikindi kandi mu mwaka wa 2021 haje kubaho kandi hasinywa amavugurura y'itegeko nshinga, aho byanzuwe ko amatora y'umukuru w'igihugu avanwa ku nshuro ebyiri mu gihe cy'imyaka 4, ahubwo akaba hejuru yayo, dore ko Putin akiyoboye Uburusiya na magingo aya. Ni umugabo w'amahame akarishye nk'uko twabigarutseho hejuru. Ni umugabo utavugirwamo, ukunda kandi wakwitangira igihugu cye, dore ko kiri mu bihugu bikomeye ariko kandi bidakorana na NATO. Kenshi usanga speech ze zirya mu matwi wo mu burengerazuba bw'isi, aba batumva kandi ngo basobanukirwe neza politike ye, nyamara bazayumva, nibatayumva bazamwumva. Putin yemerewe kwiyamamaza kugera muri 2036. Mbibutsa ko yari N&U The Winners. Turabakunda cyane. Ciao ciao.